Amazina nyakuri ni Gasogi, avukira akaba ari Gisenyi. Aba ndi umuhungu wakuze pfana ikipe bita Etincelle, birenze no kuyikunda, ndi hejuru cyane mu rukundo. Kugeza iyi saha nari narahize ko kuri APR ngomba kuzigaragaza nkayereka ko turaba abafana bari inyuma y'ikipe, mu bibi mu byiza. Bahora batuvuga ko dukennye, ariko ubukene si ingeso, ahubwo kwiba niyo ngeso. Dutanga ubusomo, dutanga ubutumwa kuri APR na polisi zonyine zizagenda zivuga ati ikipe bita Etincelle kuri iki kibuga mu gifaransa bakita ici c'est Paris. Hazavugwa benshi, ahubwo izaza nabi ni 12 tuzatera dukurikizeho zangande ebyiri. Tena n'ubundi tubabwira ati turi inyuma y'ikipe, mbere na mbere ndayikunda bihagije, kandi twishimiye ko mwese mwabibonye. Habayeho yo dusa ko tuba twarakoze entraînement ebyiri twasibye. Iyi APR ntabwo yari kudushobora, mvuga ko habayeho no kugera gutya bakaduhereza iminota mike yo bongeraho nk'iminota nk'icumi byibura. APR nta kintu yari kumbaza. Ibyo byo kuvuga ngo abanyamahanga Jideo wanjye, William Saliba, Papi, Gabriel Magalhaes, David Raya Mopote mwamubonye n'urucabana, uwo bita Kipasa, Martin Odegaard, Gasogi umufana wihebeye etimu ya Etincelle FC.